There is a young Dwadie more and some na yakwa Asante mu association a womo etu brodo efra bino se brodo ho aka de ma yede ye brodo manu ya kono ye twan no to ededa da so no kebe ya wonte so titiu ni wheat no fi se no na se obi a penso ho ne ma boarding Adom TV kase etwaso Womo motopa no e Asante mantam ha e de ato edwase sene esam ne bo no akosoro ninti won be srega na ban se womo modin so odi sika be hyemu amane bo no abafom wokirema se eto awodo bi edada so no sa aban ne timi yi firi so a ebeboa ama esam ne bo no so abafom womo e de ato edwase se esam ne bo no kosoro se ya na amafom de a ene na pa no bo no so kwa ana be kosoro Mama Teresa Boachi Buadu eyopanyinipa wada Bakers Association no e Asante mantam ha Yes, standard mold. I the pan on it too. And do two more. Either say they increase the price of the bread and not say it be chap. Na amayansi yakakra. Now so and I'm say ancient na the pan on two na a standard in tea. Which I all the time pan on amfa.